Impungenge zirahari ariko nayo ntibabona uko babigenza. Inzego z'umutekano zo raporo ziratangwa, inzego z'umutekano zikaza bagakumira, ariko byarananiranye byaranze. Nta muntu wakoma kuko nta burinzi buhari. Ku manywa inzego z'umutekano umurenge n'akarere karamanuka kakaza hano kakabirukana, ariko nijoro bakaza bagakora. Noneho bwacya wajya kumva inkuru mbi nk'iravutse ngo ikirombe cyishe umuntu. Ubu umwana wese ubonetse ashaka amafaranga araza akaza agahiga hano amafaranga. Mbanje kugusuza wowe wakoze subscribe kuri Hope Fincast. Imana y'amahoro ikweze kandi iguha umugisha. Ahangaha turi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara mu kagari ka Kawangire, ahakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bw'amagendu. Ahangaha hakunda gukoreshwa n'abita imparata bacukura mu buryo bw'amagendu. Iki kirombe usibye kuba cyarahitanye ubuzima bw'abantu benshi bacukura mu buryo bw'amagendu, cyanatwaye umwanya abana ntibakiga, ntibakirya mu rugo, ntibakigira gute, babaye ibirara bitewe no gukorera amafaranga ahantu ababyeyi barumiwe. Abana baretse ishuri kubera gucukura amabuye, barahirirwa bakaharara, na ibyo biberamo yatewe nuko kampani yaje guhagarikwa. Hanyuma rero abantu bose bagira uburenganzira, ari abari basanzwe bafite bacukura amabuye, ari abatari basanzwe bacukura amabuye, bahita bajyamo n'abana baraza. Rero n'abana batoya n'impinja bishora muri ubwo bucukuzi butemewe kubera ko nta kampani ihari. Ikintu kibitera nta kampani ikorera inaha. Iyo umuntu yikorera ku giti cye agenda agurisha uko abonye. Kuko kampani ihari mbere bagikorera inaha ngaha, kampani ihari habaga abasekirite, nta muntu wapfaga kwinjira uko abonye ngo akore uko yishakiye. Noneho n'amasimu bayubakaga bakabana imyenda n'ibikoresho byo kwinjira mu butaka nyine. None kampani naho itagihari, bayifungiye, ubu ntigikora, abantu bakora uko babonye. Ikintu kibitera rero nta kampani ihari. Hano iyo waza kuba hari kampani nibwo hakabaye hari ubwirinzi ku buryo aba bana n'ubundi batabonekamo hano ngo baze baje gucukura uko biboneye. N'ubundi ahangaha bimeze nk'akavuyo, ni nk'akavuyo. Ubu umwana wese ubonetse ashaka amafaranga araza akaza agahiga hano amafaranga. Kandi noneho ugasanga ari naho havutse zamanuka zo kuba bagwire nk'ikirombe nk'uko nguko. Ahubwo nibo bose nibo bibereye hano. Nibo bibereye hano rwose. N'ubu ngubu usibye ko uje mu masaha bari bamaze kwirukanga, twari twahageze mbere, twasanze bari gukora hariya, nawe urabireba hari ahirya. Bari gukora bahita birukanka baragenda. Impungenge zirahari ariko nayo ntibabona uko babigenza. Inzego z'umutekano zo raporo ziratangwa, inzego z'umutekano zikaza bagakumira, ariko byarananiranye byaranze. Nta muntu wakoma kuko nta burinzi buhari. Ku manywa inzego z'umutekano umurenge n'akarere karamanuka kakaza hano kakabirukana, ariko nijoro bakaza bagakora. Noneho bwacya wajya kumva inkuru mbi nk'iravutse ngo ikirombe cyishe umuntu. Noneho abaturage nabo bakaza bagahurura kugira ngo tumukuremo. Ntabwo ubuyobozi buza ku manywa, nijoro se ubuyobozi bwaza gute? Umuntu aritwikira ijoro saa 6, saa 8, saa 7 aho ngaho akaza agacukura. Ubwo urambwira ngo leta yaza ahangaha kuza kubakumira ikababona? Kandi iyo banaje bariruka. Leta nuko twayisaba igakora ubuvugizi, ikongera ikagarura kampani ikakora mu buryo bwemewe, hanyuma igakumira n'abo bana, kuko kampani ntabwo ishobora guha akazi abana. Kampani niyo dushaka ngo ibe yaza, niyo yadufasha bino bintu. Ubwo rero badufashije kampani kaza, wasanga ubwirinzi bubonetse. Turi mu kubura abantu bacu bari mu magereza, babafunga ngo ni imparata, babafunga bakakira mu nzerezi, kandi nabo bakavuga ngo ntago tuzajya kwiba igitoki cy'umuturage cy'ibihumbi 3 dutaye ikiro cy'ibihumbi 20. Tukavuga se ubundi niba amabuye y'agaciro ahari, leta kandi amabuye kwagurwa, leta yaje igashyiraho kampani kaza ikahacukuza. Nawe urabyumva nyine n'ubukangurambaga kugira ngo tubasaba kugira ngo natwe mudufashe, kuko ndi umubyeyi nanjye, kuko nanjye wanjye ejo nanjye yazagazamo nanjye nkamusangamo hano. Ariko bitewe nuko ubukangurambaga bubayeho, nk'iyo kampani kaboneka, twagira amahoro tukagira n'umutekano muzima.
abana bacu bakongera bagasubira mu mashuri bakiga. N'ubundi mu gihe hatari haboneka za nzego zibishinzwe zo gucukuza ya mabuye, n'ubundi nta kabuza bazakomeza bakore kandi ni nako ubwo tuzatutakaza n'abantu, kuko urabona ni mu gihe cy'imvura twinjiyemwo, n'ubundi kizakomeza kibari dukiri. Icyo dusaba ni kampani kugira ngo ibifitiye ububasha ibikoresha, kuko n'ubundi ni nabwo mbere ikihakorera itarahagarikwa nibwo twari dufite amahoro, ni nabwo nta nubwo twigeze tubura n'umuntu, ntabwo twigeze tubura abantu, kuko icyo gihe bakihakorera hari ubwirinzi. Nta mwana n'umwe wazaga ngo yishore mu kirombe nk'uku nguku ngo yitwikire ijoro ngo aze gukora nk'iryo joro, ariko baritwikira ijoro bakaza bagakora. Ubwo rero niho hahandi rero za mpfu zitazigira gute zibura hano muri uyu mudugudu, kubera iki? Hari amabuye kandi abana nabo barashaka amafaranga. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubugenzuzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe peteroli, mine na gaze, Bagirijabo Jean d'Amour, yatangaje kuri WhatsApp avuga ko iyi kampani yitwa Vimiko Limited yakoreraga muri iki kirombe yaswe uburenganzira bwo gucukura bitewe n'uko hari amategeko itubahirije, ariko bari gushaka undi mushoramari wo gukorera muri iki kirombe. Mwaramutse neza. Kampani yakoraga yitwa Vimiko Limited. Iyo kampani ubu yambuwe uruhushya kubera ko hari amategeko agenga ubucukuzi itubahirije. Ubu hategejwe kuzahabwa undi mushoramari biciye mu ipiganwa nk'uko amategeko abiteganya.